Ekran! Ekranen geef niet op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van jouw eigen schuld hast en dat u hier erbij bent. Mocht u een gezegende tijd hebben. Mijn naam is Edward Giesbrecht. En met mij heb ik van jou een zeer vriend, Werner Bruin. We zijn hier in Brazil, in Witmersum. Ja. Welkom, Werner. Danke, dat is mijn eer hier te zijn. Zo, Werner, du bent allemaal in diesem Programm geweest, aber dat zal zoveel jaren terug. Ik geloof dat het neidig dat u die vraag verstellen is. Wie is Werner Bruin? Nou ja, wie is wohl Werner Bruin? Dat is de persoon wat mij bevrijd heeft. Ja, we hadden daar een schöne Helene daar thuis te vieren. En ja, hij is pastor, hij is prediker. En hij is in Curitiba, Brazilië geboren. Hij is 57 jaar nu, 57 jaar oud. En hebben een wonderbare vrouw, 3 wonderbare kinderen en een grootkind, een Chileenet Mayaalse grootkind. En dat is onze vrij daar thuis. En ja, we hebben een schöne familie. Ja. Sehr schön. Ich freue mich auch, dass irgendwo onze Wege sich, ich weiß nicht mal, wo das passiert ist, aber onze Wege haben sich irgendwann in ihrem Leben gekreuzigt. Nicht gekreuzigt, aber gekreuzt, dass wir uns getroffen haben. Ja. Und das hat auch viel Sinn in mein Leben gebracht. Und auch besonders jene Geschichte, wie waren du noch ein bisschen wieder nennen, die hat uns auch viel geholfen. Auch wo dat leven wat je met God vieren doen, heb je immer van je leerd. En dat is wat we, ik dacht van ja, wie dat neidig, dat we niet bloß echt kunnen zijn het united haben, sondern jeder einer weer met ons van jou in diesem Programm ist, auch können united haben. En ik dacht, we fangen einfach mal von jung ab. Wo wir die Kinderjahre, wo warst du ab, wo wir Gott in dein Leben und so weiter. Meine Geschichte, damit die weten van een groep Mennonieten uitzie. Die eerste Mennonieten die dan naar Canada getrokken zijn, 1880, die zijn dan naar Canada, van Canada naar Mexico, Mexico, Paraguay, Bolivien en Belize en al deze landerie. Onze groep Mennonieten, die zijn 50 jaar nadien van Rusland gekomen. En die trokken voets naar Brazil. En die trokken voets naar Brazil. Een jaar tussenstation in Duitsland. Ja. Aber 1929 zijn die dan weg. En 1930 zijn die dan in Brazil aangekomen. En mijn opa, dat was een van de prediers. Okay. We hadden twee oudste. Dat waren niet meer oudste, maar dat waren prediers. Dat is de tijd. Bij ons zijn de oudsten ook weggekomen. Vangen ze best met een ander systeem. En we hadden dan pastoren. En het zie je met hem geloven opgewassen. Dat weer een maltbottel, weer dat evangelium al. Ja. Al Emma, Jezus en Tjoik in Zinderschel. We zijn Emma, en Emma, we hebben mank leiderschaft in de church. Wie mijn ouderen waren Emma involveerd in de church te zijn. En zo zie je het opgewassen. En van Jeline op, weet het me, het mocht me betjeren. En het eerste maal wat ik me betjeerd heb, moet ik zeggen, ik denk, ik heb me zo 15, 16 maal betjeerd. Maar voor 14 niet. Dat is, we komen nog zo Worden dat nog herkleren? Worden dat nog herkleren. En het eerste maal wat ik me denken kon, dat ik me betjeerd heb, ik moest zo 7 jaar zijn. En daar weer een evangelisatie. Damals hadden we veel evangelisatie. Van Duitsland en van Canada. Jans team, we hebben veel evangelisatie gemaakt. En de Mennonieten, die hebben zich immer bekeerd. Zo. En ik heb me van harte bekeerd. Ik wil werkelijk mijn leven. Een leven met Jezus hebben. Ja, ik wil het. Van Jeline af. En aber dat weer dan immer zo Bekehrung, 2 weken gouden schwung. Nee, en dan nachher zeker dat alles dag. En God was wat slecht dat je doet. Nee, en dan laat man dat toch. En nee, dan was dat nog.
Bad nachher zum Beispiel eine Kinderfreizeit. Da, wir haben dann sehr schöne Freizeit gemacht. Und dann, wie auch dann, wenn es drauf kam, ob man das Leben Jesus geben wollte, dort hat mich geblockt und dort mein Haar geklappt und so weiter. Und, das ist eine ganze Prozedur so, ja. Und ich will bloß noch einmal Jesus das Leben geben. Und dann habe ich, und so habe ich, da wenn ich habe mich so 15, 16 Mal bezielt. Wenn du die nicht sicher wirst, aus wo dein Leben aus das wirklich wird im Himmel gehen. Ja. Wie sie bet habe ich, die Bibel gelesen, habe ich dann auch, ich mochte die Bibel lesen, für am Schlafen gehen und so weiter. Und ich versuchte ein nicht zu schlimmes Leben zu führen. Wie seid wir doch immer zuerst. Ja. Und wie seid immer in der Gemeinde weh. Und wie hat das so wie wir gewarnt. Sonntag sind wir in der Church. Meine Mama hat einen Chor in der Church. Und natürlich, da mussten wir auch alle im Chor singen. Und mit Musik. Dann wie im Chor. Dann nachher hatten wir selbst so eine Gruppe zum Singen. Und wie de Leiter. En Gottesdiensten haben wir dann auch angeführt und angestellt. Und immer mangt die Church. Ich mochte den Herrn Jesus. Ich habe immer an Gott gelebt. Ich habe immer an Herrn Jesus gelebt. Aber der Herr Jesus, die sieht in seinem Wort, dat alle is vergonnen, dat nie is geworden. So, das wäre noch nicht passiert. Okay. So in dieser Zeit, irgendwann befreit du dich auch in der Jugendzeit. Wie alt wirst du befreit? Aus 10 Jahren haben wir uns befreit, ja. Aus 10 Jahren. Wir 22 und meine Frau war 18. Okay. Ja. Und wir haben auch vorken taub gebet und so weiter. Zijn we ook Christ? Zijn we ook Christ? Die wirst getauft? Ja, wir werden beide getauft. So, aber du hast immer wieder das Ober hier gebracht. Ober. Ja, was wir nicht vorig. Das fällt sich nicht komplett. Das fällt sich aus, wann du was fehlen. Ja, und dort wie, de Antwort kommt, wie ich wollte dir eine Geschichte vertellen. Eines Tages, als wir 26 Jahre, mein Älster sehen will durch. En eines Tages had ik dan met gezondheid wat te doen. Nou ja, dan moest ik een dokter opzitten. Okay. En wie hadden gehoord van een dokter, die weet rest. En nou ja, dat is het aan gewonnen. En dat was een goede, der is Bad van Dorstendag, mijn goede vriend. Hij heeft me al gezegd. En dan hebben we op geestelijke zaken gekomen. Heeft er irgendwas van de Bibel vertaald. En we hebben taub gebeten. En dat was zeer schön. Dat was wat goed. Het fällt mir immer zo goed, wanneer de dokter dan nog met mij beden deed. En interessant, ik wilde zeggen, om 23. oktober 1989. En ik wilde schätzen, zo tussen 3 en klok 4 namiddag. Dat is klar. Dat is mir. Also de dag is ganz klar en dat weer namiddag. Ja. Hij had gezegd me. En wilde de examen weten en zo weer en zo gaan, als Emma. En dan vroeg hij me, wat zit het met die heilsgewissheid? Plus, van onze touw hier, wanneer je niet weet wat heilsgewissheid betekent, dat is de zekerheid te weten dat ik je raad zie. Plus, in het versen dan. Dus dokter vraagt die, wat is het met die heilsgewissheid? Beste die zekerheid die raad best. En wat antwoordt je? Ik zit 95% zeker. Zo 5% zijn tussen twijfel. Waarom zijn we rechtig? Waarom leven we hem recht in God? De anderen kunnen toch ook rechtig zijn. En hij verveert zich goed. En hij nam zijn Bibel en sloeg op. En heeft mij die geschichte van Johannes 3 vertaald van Nicodemus. En als Nicodemus ook op een oven tot Herrn Jezus kwam en zei, die meester, wie weet dat du van God komst? Nou ja, zo'n zeichen wat du magst, dat je bloos van God met hem is. En hij vertaalt zich door beste nennen. En de Herr Jezus zegt tot hem, voller lief,
sagt er, Nikodemus, du musst vom Nie geboren worden. Sonst wirst du nicht das Reich Gottes sein. Und hij verstond je nog, hij was een fariseer, hij had veel van de ganze schrift gelezen en hij wist bescheid. Maar zei, wo kan een mens oud worden tot een muttergebeer gaan? En dan zegt de Heer Jezus, Nicodemus, du musst vom Water en vom Geest geboren worden, damit du im Reich Gottes nennen kommst. So einmal erst zum Sein und das zweite Mal erst zum Nennen kommen. Also das ist interessant, dass Herr Jesus da nicht das selbst gesagt, sondern da sind zwei Sachen. Aber gerade, ob ich mich sicher will, dass ich gerad will, ich läuft an dem Herrn Jesus. Aber die neue Kreatur will noch nicht hier. Du bist noch nicht das neue Mensch, was die Bibel verspricht. Noch nicht das neue Leben, noch nicht das Schwal vom lebendigen Wasser, was Rutfließt und so weiter. All das, was der Herr Jesus versprochen hat, das hat er noch immer nicht erfahren. Und da werden wir das ist sicher. Klagterei, das klagt feier noch mehr, als er die Gelegenheit mehr an zu beten. Und dann sagt er, hij vroeg, hij zei, aber wordt het van nieuw geboren zijn? Wordt het zeker zijn van mijn heil? Klar. Aber dat gruelt me hier zo van dat kom je, hoe het wel zo wat hebben. Wist du, wie de gelegenheid voor mij, ik had het krijt voor mij door. Ik had die gelegenheid zeker zijn, dat ik het eeuwige leven en de vergeving mijn zin houdt. En dat wil ik niet verleren. En dan zei de dokter, dan willen we het ook beden. Dan zei zij nomie. En ik vond aan dan te zeggen, Herr Jezus, vergeef mij in zin. Ik leef aan die, ik neem die aan in mijn hoorten, aus mijn haar en mijn heiland. En ik wil zeggen, een schlichtes, normales Bekehrungsgebet. Wat about eine ganze Änderung braucht. Aber dat wir an dem Tag von dann an es ganz anders geworden. Wo wird denn Nia Werner? Naja, wenn ich nu terugdenk, ich had erstmal sehr, ich will so hier de Bibel lesen. Dat jankert mich so de Bibel lesen. Ich had al einmal de Bibel gelezen. Aber nu jankert hij dat sehr. En dat weer wat meer te binnen. En dan, wat staat hier geschreven? Dat had je nog niet gelezen. En ik had zo'n darst. En interessant, ik had ook darst naar matte. Ik heb dreimaal een dag matte gedronken. Dat was interessant. En dan met matte lezen komt de matte Bibel. en Bibel en dat is een darst wat ik had. Ja. Wat zegt die Früh dan eines Tages? Nou, zo 3 maanden na dem, wie de binnen Arbeit steht, da hadden die alle gemerkt, wat is er met dem Werner passiert. En het George weer ook alles anders. Die hadden daar ook al gemerkt, dat er is wat passiert met hem. En zo 3 maanden na dem, dan kom je naar Früh en die zei dan, wat is met die los? Je hebt me tijd. Ik wil niet een oude trein hebben, maar dat is niet moet je leren te leven en te channelen. Zo, dat is mijn zeugnis. Zo allemaal wist dat u niet een mens weer. Dank Jezus. Dank Jesus. Was kannst du onze Tau hier sagen für ein mutmerkendes Wort, wenn der vielleicht auch nicht weit, wo er verweich kann kommen? Was kannst du ihm sagen? Onze Radung, unser ewiges Leben, ist nicht ob das, was wir deiden oder was wir noch morgen machen. Aber das ist einzig und einmalig passiert. Jesus ist am Kreuz gestorben. Für die und für mich. Und wenn du dort sagst, Herr Jesus, komm in mein Harte und ich will ein neuer Mensch sein. Hij wordt met de kracht seines Geistes die verwandeln. Und du kannst dir sicher sein, dass du das ewige Leben haben wirst. Amen. Vielen Dank, Werner. Ich kann bloß ein großes Amen zu sagen, ran Herrn Jesus, hij will die omarmen. Und so will ich auch die omarmen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.